Kinoyalam Kaseng Congress Hatham Ribhoi District Congress Committee RBDCC haka arpu khandai tarik urempang kalapan long kajingalang nagabanta kinong kitkam haka pelau yeng jo Dr. Celestine Lingdo MLA Sning ha Satsning kajing thmu jong kane kajingalang kalong ban penkre nagabanta ka election MP Lok Sabha kaban Salongshan hakane kajingalang ladon lang ukertong Kaseng Congress ba Vincent H Pala uba Ronnie V Lingdo President ka RBDCC ba Charles Marngar UMLA Sning Dr. Celestine Lingdo UMLA ka Noston ba Gabriel Walang bat bungot kirang ba bat kinong yalam jong Kaseng na kisnong jong kane ka district hakane ka jingyalang kinong kran kila pensya ye kinong rim trekam jong Kaseng Congress kiba kalabu hakmat ban yakun ye election bat ban poi syaka thong jingjob na Shillong Parliamentary Constituency kila menjur daka wei kesur ba Kaseng Congress kade Kaseng kaba imsngi nagabanta baro ki pad ba kari India khamtam ye ki baduk barangli bat ye ki rit pa ki ba priang haki saudong saukun jong kanikari bahe berbayar amla ban len baka Kongres kalano senyang ban penklan bat ban te song ya kari India baro kawai laken tu ya baro ki dekot bat kinong kitkam ban tur syakipat ba da kawai kasur kawai kabor bat da kawai ka jinget teli melon kenang ban poi syaka thong jingjob Uniform Civil Code ngi object hagi hindru benta jongka Uniform Civil Code ka Uniform Civil Code kila pa sepo Uttarakhand bat manta kila po Assam a parlimen kampat wan kila kre ndre kila doni ke jing kre kila mut tambah kiteng nama kata ikat to kat neki Hindu tementa uniform kamut ke balong salansa tengin put ya ka kot ka jono ke ka kot Hindu ne ka kot Muslim ne ka kot Sikh ne ka kot Kristen ne habangi ngidol ka jong ke riki ka dustur ni la ka don laka jong ka riam ka bet laka jong laka nidon laka jong ka maneble nidon laka jong ka hiar pateng nidon laka jong kurkong hakim ki kristan hakaya tho lene ka shongkha shongman kom ai jai nidon laka jong kiwi kidon laka jong ten pelong uniform kolong kajo ya baro kumno kan lo nyinpot ya no majority Hindu ngapot Hindu mentaki keleng-keleng kakten katelik apa parlimen ro mentaki bill ikorona loyalty ke CPC CRPC kini ki bill baro la kala datang dari Hindi be kim kerten show dari Hindi kim de kerten show dari English tinggi ke badan sini le kakten katelik telik buat jono ke Tamil udan Bengali udan pat kumta karte ki totally kikten ban pelong uniform India ka mamla pelong kan dia ka kran da ka unity in diversity ka jiyetli la ni per ka niam korkom ni per ka diti ka dustur ni per ka no tang borok ni sio serong pelong kinong India teman ta bat India ro ki ban chin no ka bharat keleng habe keleng ikran keleng kim song ro India kelong bharat ki bil kini kita kelong bharat tekani ka dei ka ek ka ba kani ke BJP kerak kapen impose kapen board ya kinong song jong ke India borok ke ban pengit ya kidustur jong kapto kat ne khamtam jong ke dustur ki North India ban impose ya ka North East South India ban ki Central India ban kunta tate tegane kade ka ba nyelam ini sha ka jing ma ka jing yakhi ka jing dom song singai bat keleng suki ke India kala bandong ha kejingma ke demokrasi kala bandong ha kejingma lada ni pendon kam bakla ya ka bor mata pi tang su bom de ruling example ni i ki don ki nom ikmat jongi nang ne ki blamat ke CBI blamat ki inquiry geleng da join BJP la long ko bong mengi kongres ni on ke BJP kalong kum ka tu ka washing machine kibadon CBI, kibadon case, kibadon keleng-keleng tang mari join BJP lal kut gitu bro. PE po Telangana, PE po Assam, PE Meghalaya ro mentah. Gitu go phet kemami nang ni ki join mentah BJP la ajak ke CBI.
Pat kum tatel ki corruption ki babon ke dei tek tangi ki operation kam dei so ya ki rolling. Tekene ke jing sensar ka ba bom hok berbor kam ne slam. Ko bo ong nila bandon le ke jong ki views ki ideas ndre ka hok ni haban bot. Ko bo long menta ka hok jong ki nong song song ke dei ka constitution ni bot ki an ke rule jong ke India kat kum ka constitutions. Ko bo long menta ka constitutions jong ni kala don ha ke jingma Bor-bor wat hapo Raja Sabha u ex Chief Justice Jong ki India u ai ki jengkeren hapo Raja Sabha u om baka constitutions Jong ki India kan don ha ka jingma lada continue kane lada peteng kane ka jing sensar kaba sensar don bor kaba sensar klem nomrim kaba sensar bet kat kum ka jing siau ndai kat kum ki anjero kata ka ba ma te kham tam yi na ka mau hapo man hakini ni don conference jong ki sengramba na attend ki conference te kabailam keseng kongres kamat ngimdan syutang san paun ropongot rei labur dakispat telah dakat don kano ka an kumlah keren kino keren sakmat kumlah keren ni reverend na penar balada ka ktai ya kamane play hamno ini pasya lada penduk ya kata ka badona constitution jo kari India ka bengiong kata ka kentien secular balai mentang ila ban syakri play lainut nomor ka constitution jo kari India jo ni labsut ya ini kentien ibadah syong dor bahai ibadah kit dor bada lokong sana juga kata sekular. Kamu nampan syong nomorem yang kasensyar kadar hagi nomor-nomornya. Uway pa uway unong India. Ula mensyukri belai katum baman itu. Kini nado bawang ke BJP pasang do. Ancupan kan mau yupi tentang kejinglong beriu niya kelek no. Dan menakan yang benai Januari. Amaklah mga akui aku artarik. Dap arpusan senem kajing syak peniap u missionary Graham Staines bat ki konjong u ki pedang dai ki angel kendai senem bat nyo senem u Philip bat u Timothy ki syak tangim hapo kajela kabaya trailang gatu ke seng BJD bat ke BJP atrai ki kena uwan nakari kapapahu kapapahai ban syakri ya kibre ke bawat mapi mengaru ngatrai atatin ni nyan syak tangim kapa sosi irius niu kidonbe kapa sosi kalau mba ya uta ubayalam ban le ya kata ke kampung man ban shimya dicengim jo kibre ki ban loi bakwa ban IT lagi ban syakri paida udara sing undai tu bele lampat gawai udara sing kaneka sarkar BJP kaneka sen BJP kiong uday ureu crowd jom kare Hindu namar bola nur pan peniap yau bom dai